Musesia nina okediana na udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala utondo isi isayu ya vikatiria wa andini wa studio sia Mutongo TV titongea misito tilinda kula kwina miana na kwina mialika ndini wa mitwano nikienda kila mundu withie no kutani ya mutwano wake na labda enda ulika ndini wa mutwano withie tiba andu bako kia kila mundu no kwenda kulika mutwano ni naende utondo na kwathite wathanda tumo vitu ku titha tisungia Makulyo ala mwende na utuma ndini wa namba ili itetu kenda imwe itano kwou ethando navikia na utume Kulyo yaku tuma vau nikenda tukavikie na kutethania ndini wa kilungu cha Thambalala ndiko na tukwatiani kwisila Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV/FM official naende to Veronica Siombua Willy naende ni udhocha tukavikie kutambania imwe Reverend tikalibu ndini wa kilungu cha umundi. Asante sana mwana kwa Siombua utuyata bien sanyi ndika Nangai. Ai ndiye nesa. Musaisi wakwa na musaisi witu ni Reverend Grace Alama. Tondo Siombua mwana kwa wasia. Ni tuye nesa. Yesu ni muyaini kai ngoya kwani komwenda. Sida bitia na bikie bandu asia otondo ndata. Ibe vai kimanda tulose kumanze. Ashana ngoya kwa ikobera ikokumanda wendai. Ko musaisi wakwa asanti nundu wakwe kalane ningona mame kalita ilani. Matusiaise ngaina mwadhimo na kibado chaise turuhonda. Ngaina mwadhime tuiba kondo wako naende ngendi tuenesa no sengedi nyingi nasi osabyo konde kulaniente ndiye masebona ni makindu nanga ya twadhima muno na tuona ngaiki maundone yone ko osangedi sionde ni Thambalala ikite kila bandu na ndonde ne asiani mateleti na iko asuna kubula siona maikulu aba ni kulitu maingi Simoni maitalika kwa tikaribu sana musaisa witu naende suni yombo ya yitu na iwo tanu witu kuona andu maitetheka kumana na kilungu cha Thambalala haya mwatindata Mutongo TV detu atinda nesa mundu muka ni waile ukomanangwa kingi mundu muka aile umina laundi siana nye nitawasianda mwenzi ni mingua nikitui kaunti sandi sianda ni mundu mukani waileta ukoma nangwa ona ti mundu mukani weka ona ke mundu tio ele eti yunubongo ono maombiwe Biblia inenete nesa ibukuni ya mwambilelio ikanene ikasiati Adam na Eva ila maombiwe ningai Biblia yasia mai adei mele na maya ikata maya soka be friend yunge wakwa ana no friend wa Thambalala ambia andikite muyao wa bedroom mwitondelela andikite nakedness lazima kila mmoja akuwe uchi kwa eka mundu muka ona mundu ume mwi bedroom mwabika bedroom kwa siombo sionthete yake na mwandika kitandani sionde siombo nundu ni nyama pando wa nyama ibindi kwa ibindi ngai atumbie tia sio muno na kila kindu chonde kilikana nesa mundu mukana mundu ume ni like is it now south of Poland North Poland ili kanane sokede ilikanite nesa na mwiathi towi muyo mundu akilia kapatela balokwenda okilia ku akailila balokwenda ukethia maundu ni tigili na maundu ni maseo kwa mundu mukana mundu ume ziamwe makoma amedi tamato ite tumoto mabete ngina mizibi na kama mekia ekite baika ekite necha wanongea na thekie muno angula iwawe ta baika imani ko beundu ekite kila kindu mundu ni mukomete na ndwi bandu kwake na kila bandu bonde ni boyetu kwa unasia mwali ka bedroom wewe ona ti bedroom ona tha muyele nyumba muyeli ni ni mwene bai mundu kwe olanga ingwa nyingi mundu uma wiyane ndwabika nyumba kwako na ndona mukawe mweli wetinda bakita ngwasi yake makoti maki olanga sionthe withie wewe ikokingoba nikenda sindika kwa Tanzania kwa uji ni yomuya wangai mwalika bedroom kitandani uthei mundu mukailite kukilia ni mabidi kuthil aile kumina lao ndisiana mundu kaiwenda around kana mundu actually then was sex
ona ka umundu mukano no ndisi nitumia language ba se akamba ndeto imwe me asilia kuma waiweta ngwithi amekule ni ko kuma na ndese wasya kukilia kana wasyo sio koso ala determining factor ndini wa sex ona ka ni two way traffic kila mwani wale to participate ni mundu ndisi mundu atanokila nde undu utonya atane beta ya atane kia nini atana bakia manki lakini mundu muka akita ko prepare yu mundu sawa mundu muka ndana thina ukita ko mo prepare ko mundu muka aenda around otondo wekata kwa prepare ila tunameti romance iyo for pray tisu ya kumbanwa kukwatangwa kwatangwa kuombe kulani na weta kwitha sensitive undu wakwatangwa mawinda meana niwo tonya kumia not unless ukwe na another problem bisi kwa matebe plina ukethio naka kwatangwa wenda waisija bendo pe mundu mona mbiye Pastor Grace kwa ndevie muka kuona kamukwata bandewe andi na nde undu wewa na mbiye wende undu weka hata wewa na sasa onto na wali kashi very dry ko mundu muka asume na problem na boku yanki ona manani maendete nziani masi gwende megala meredi Iti ya mundu muka wana mbiye Pastor Grace uniombe jemeni nona mundu umeombe kwa ninasikianga tu nasikia kwa hivyo wanakuanga na tofauti lakini nase mundu muka ula very normal and around otono mundu wa mumbani yes asante ni kwatia ni watereka sio mbua ndede tina namba ya Grace kalama na indi nukuweta timina ikalaba uno kwithwa utono kwata namba haya kati ya bwana na bibi nani anafaa kuwa juu wakati wamelala asante nundu ekole yo na ndinena nasi maundu maindete na kulinduka by the way undu anomeka live ndani hii in sexuality tita tene you know tene aduma believe ya mundu muka alitede ndisasyon na mundu umailitede yulu na nako kwa believe ya kana mundu no wetase mundu mukandeka ada na nako kwa believe ya kana mundu no witha anabata mundu muka is like ndana cha nabata ndetha anabata chene kinetha kilia o ya maitu alamana toya nela tunasalukilie tunethie mundu ni wona determine ya thini wa maundu ma sex lakini umunthi maundu ni mali and all that need determining factor nilangu asiuni asiati pa imundu tetha yulu na pa yumu telandi depend na your sex style undu mwabanga na kaini mutabie asiaise maitwala mutu siaishe if you want sex not to be boredom try to improvise many kinds of sex styles idi waina sex styles ona kauni ngwisa kumanisio twende nundu andu amememaniwa from online of which kana from pornos of which it's not right kwema buku kwe osinu kwa seminars na kwisindu onenyu nundu kwani mwana kwa siombwa kwe mundu manyewe sex ya yana lakini watu hawa school nyendita nao na school tunatoa iwe tutesi ya ume by the way tunatoa tutesi ya ume it's like we're very innocent ilikana ni mutwano ona kukwatwa ukoko niwe ani the lead niwe nakula sai yungwe tu na niwe tathi na nye niwe kukwatwa kuoi nundu I'm not used to that ndiamanyia try na treat very innocent tutesi ya ume tutesi kukomua lakini once you get married whether kindu kino we get kindu chali konesa konsi bandu bai whether do do manyewa kwa uni wongo asia on a sex styles sila sima ufunzwe ni nyinyi etha mwindu na mukau ukatumia se tutumieno yetina kwa komandi kwa kanithi we yulu ene ukweka tusisye kiundu kiwak one nyumwele you can grow together and teach one another sex styles kwa upa imundu utetha yulu on the no metho haya nikwatie wasungika
Was married and found my husband was 42 years, of which he used to hide. I'm uncomfortable a bit. Kindly assist. Ikude you know tanina yoni kuletwe nikana mundu koso ena problem. Nikana myaka 30. Wewe anda wetete na yana lakini yete mume na 42 years na nuna bidhaa. Aya, you niona no mundu mukoso no the same. Unabiye na myaka 30 na mume na 42 na ni wamubithie. Na yuna mukule, and what's wrong with that? Nisi kuyanumato nundu enda kutwa mundu kibya eona akamutabya myaka yake ndamwitikila na nomwendie. Na nundu nomwendie muno ayasiaye yes, are just numbers. Na nina mutabisi omuntu sunamwe, and what's wrong with that? Nundu kedi wani batonyeka wali totwa wani mundu ume wina myaka mingi kusinda. Kwanza try to be the right person. If you are 30 years na mwanaume akona 42 years, that man ni wali tokotwa yuko to wani mundu mwi same age mate. Mwi age in one age gap. Mwikalabisa naye. Lakini ya watu wani mundu ume machua nundu ngai ombie mundu ume mbe na mundu ume is the leader of the family, and you can't lead from behind. It's a must kwe uko mbele na kila kinge mundu muka au ibaateni mundu muka ageti ya exposed ten na yila watu wani mundu ume mwase mwe kana kutitira myaka ile myaka 3 ona mundu kutitira myaka almost 5 usakwile it's like wiswani omume na kisa kwithwa kila ntaiye ya marriage yebo ko ni useo mundu ume ukutiti na myaka 10 it's good. Myaka nyanya it's good. Myaka mwanza it's good. Na nasia hivi we yi myaka 5 kubika myaka 10 pano ba ndaketha musemu no anyway bado na ndanda kutabia miendi kuona kithi na kelitu. Please hiyo si shida. Mpayeno take it very easy. Aina shida ni wakwendete muno na ndenda kulusi. That's why akukwambia. Haya, mimi naitwa Mwende kutoka Kivingoni. Mzee wangu anakuanga na approach mbaya sana kwangu. Sijui akona mpango wa kando ama mundu umekwidi wa ena hata unenya mukane sani kuona ni ena mpango wa kando. Hapana. Iyo si lazima iwe hivyo. Mundu umekwidi wa ena those tunazitanga attitudes. Akona tempers. Na wote kuona ni ena mpango wa kando. Mundu mosino tonya hivi wa ena stress. Maybe we are never thukuma. Bisi kwa nduka ma transfer yaenga. Ukethia bala uyani kuthukuma ena thina. Kana pe kindu ukungangana na chondini watha ukethia kikia. Kana we kuona utomukwanisa. Kwa ukwitha akikunenya nai etunge ukule. Nyini thani mukosea. Nikethi wa uyani bala uthukuma pena thina. Nikethi wa ena stress ya maloni. Ena ma stress makwe babisi. Kana niketha umubata. Ndiase ba mundu mugwatwa. Edha anachua. Niketha tamunenga enesa. Kuti lazima akuwe na mpango wa kando. Amwe ni medana attitudes because of their background. Undu mae yiwe ika create kindu kita wa bitterness in themselves. Pala wa iwokede wa aiwe na aki abuse wandini wa dhayuni wake na you create a bitterness in himself. Kwa kila wa ilite kwika ti kwambia omuswani ya mubango wa kando. Bisi akani mabeta semo no. Ila mundu mo watukewa. Ila mundu mo wina kawolo. Kongathi ya uyakamanza. Ndiaze waze kwa na munyanya na woka bawo in that. You yonke la wo uki ndene wake. Wimu yani umbatale uwo na wathikita ndu ndo nenya nesa. Ndo nenya unakwandi kune. Wao yekata. Yongeleka. Mwete mweme ubakube nako. I think women have power, have the potential. Nundu edabe kama alaka adabe anwatu meka kuwinda umenaka. Edabe akaba mamini ya umemetawaka. Samson wa Biblia anamini ni mundu muka. Na kwanza Samson na isi tuliantot. Nilikana na boni. Ulo na peta vikaili. Alishi mwanamke alisimama kwa nyumba. Kwa hivyo women we have the potential ya kutame wanaume. Asante. Musia isiambe tukiletu kwa te utandithia na ende tukithwa tisio kithia omituki.
Musesya wendeni wa kilungu cha Thambalala valatende na Kusungia Makulyo menyu ala mwende na utumandhini wa namba ili 395 nina wikwatyo kikana ni wende na kutedeka na indi mundu Reverend Grace be mundu kulia nikiasi masya tuvate kivisi itina wa kutwawa on the vedhia wavate mugo na muse kwenda kutwana ingi na ni mutua wa kithokoi mwingi. Yeah, mutua kithokoi, it's like this is the stage is sitting. Na best stage mutu meita emptiness. Emptiness ni stage yesu ya siana ni siatwa wa kana ni siatwana. Ni better na problem. Ya kana they feel they are empty. Na bisi ya yetu ni matwa iwe. Na ba Yesu ila anakema atwa na be osiana bado na family yo nando. Lakini yetu mayatwa. Kwa I feel that problem ya emptiness. Kila kinki. Kila kita wa urithi. Jukwangeleka nyugusi yetu ya mayatwa. Wina mali yako, wina sinusi yako. Isi yetu wa wina yo. The one wina kana, it's like andumaitu mafilia no toka mana. Yeah. You know tawa mana. Nundu wako ya musi wako ukati wako. Na dwambi ya nundu waka kilo ka nundu even girls are cute. And even no matonya kudwa me matonya kurithi mali yako nundu uketo mwitu ukamwea nina kunengo kitheka kana nina kuika is bado mtoto wako. Yeah. Si bado ni mtoto wako. Lakini nundu wa kila kithio kitu chaka but feel it's like mundu umene wanete kurithi mali na irithi usirutwa na irithi mbai na nundu wake tumichu chaka sombali kaitoka akaba alama filia mwitu titamwana na tawaleta kurithi ayibanga kutwaki na ona umaindi ya kila nona ana utumana na nokwa makumanya ayitwa mundu mukawe na siana itesi yake isutinda kama yake kwanza ayikuimwana isu ayete kwake ni kila kikabali kabao kanenga mwitu wakula wasiye kana kango kuangi matema kateka kokote sini wokomo kama dhabahu tesini wokomo uyima siana siaku ko aume aingi matende yacho lakini nini tonda unenga na advice na siate ela wasi aitu they siana sonde ni siana aitu ni siana ikala ndi wichekila amba kwechekila ngaya kwa dhimie na siana siaiti na the one mato abisi no mande na kuyana in still kedo dini wasiana ne yusie ninywe anamakwa tiyo mema ikatwawa wiza kweli oneza mwitu nukutwawa ne wese pau noko na udhia nyakideka ninoni mutumio kiasi ya itetu atatu ninoni kideka chake ya yetu ni matwa iwe lakini oka matula nyakideka chake na maya amiola wenda kutua no ekata no atu no ngini nona atuma ndona muthoni na mwitu omwe aseita yetu ana lakini achus one mwitu omwe na muthoni ameta amea niwe kwenda kumuchia musyo na ane na asitae na wewe ana pai problem na siana ila unakwe sio kasi inherit mali yake na sia sodi sitwa yake kwa ukwida usiete mwitu kuyuma chanduka munenge mali kwa aume aingi medha na that katumbali ya kwamba msichana si mtoto lakini mwitu ni mwana. Asante. Endi zini wadisata. Tatizo kiendoe. Sasa ni poa sana. Poa sana. Akolete. Mundu umekana mundu muka kukunda dhiya ya mwana. Timu nondo tusi munondo unenga ekana kana undu kana kafidi yawa ni makosa kana ni kuona nyani wendo wangu atia asante sana mulizahi simti mbali anataka kujua kulokula setindia kwa equality nudhuko mundu umekonga akoleti lakana
Kelly te kwitha kayonga by the way ila ti golo gogonge no thoku konga munondosi no thoku konga ni asia thini wa marriage andu mekala yula mingo waile no kwisilu nyingi sio kiasi western culture uko na andu mayongana munyamuka kwa toge kwa ukongwa ukawonga of which ni trisonenia mambo na ponus of which has brought a big rain na kite maundu maingi na kula no thuku kukwata munondosi ukonga kana ukonga obisi ni asiatio thuku lakini we mathina mago we mathina mago ata ulusita ila to meet the meaning of sex actually ngaya yumba sex ndane umba yiko na munyuka munyuka wewe ajao wago wewe wago we kila chombi we kila kile chombi we na kitu chacho mobisi asumombi wa makatembele ni la mobisi na jila wamanyisia mwamenyesha kunyenya na kumunya na be kila juma improvise it and mamo ikala me kwa meta digital it's that they are doing this we call a dry sex they don't have the actual sex ni sex ya ukwatangana kumunya na kuongana ndi kesi asengona kile fani nono ndio swali ndo tonya kuonga sindu isu sikete kamunyuka kwako no camelia no imelia you it's like it's not healthy actually it's not healthy oni wangu asia sindu itu edito na sio evidali it's a broad culture na sindu nyingi to sumya thini wa pornos of which ni sianangi te ndo ya mtwana na ikananga the meaning of sex na wendo kekata ukadala thini wa marriage na ikaete sindu sita multiple partners of sex na ikaete maundu maingi kwa udi ndo na kwa asia tiuseo kana no seo it will depend with those people are doing it but according to me it is not godly ngaida neva nga maundu mekwata meku tuwe kuna maundu nai aya ni lazima andu matwanite magakomanya kila muthina na ethi wa musende kwenda na wa mwisuba ailea utonya kwikata na indi ni kwatia reverend nunene ye maundu makupatana na kunengane muno ni kwatia no kwatie usungio aya mundu mukani wale kulea kuvuya mume wake ngwasi anthini ni Joshua we mundu muka ni wale kulea kuvuya mume ngwasi anthini nisi siombua mwana kwa ikule yino iseo na nikana sindu imwe yidasi lasima na nonseo imwe sika wanango ya kwikata ya kwenda go ya kwenda nundu kuwa ome amatabu ya wangu asianthini and they're very comfortable na ni mmebu ya na mego akiocha na they are not complaining kuyanje mabuya wanwa mukamundu mukoma na mbiye wesi amume sionde indanga kaina best ni akaibwa nesa sionde akalins na ikona basi na namwe well done you are really a good woman and a good wife koni wangu asiati ela mukawa kunde kwenda kuboa manyani thina mwa nundu niona bandu bewendo museo ndio na be problem ya kubwangwa alito kwidwa atonyo kuboa nundu ngwa yandini tio ndumwa nangu ela nubwa asati Yesu anthini wema kubwaniki naturally while it is responsible more responsible kumanya mweme eke yangu asianthini siliata na ingwa uibua no imuseo actually chongelela wendo in marriage haya ni ndinda kuma ilovi musewa kwa numba tandi thukuma na ethi ande nyumba na labda nathi lunch kana kuthoa kindu aimbia na uma ukindwa ndethima nekata this is really a problem ini madina la nebo na this family ikona kindu kivi na mundu moyo he feels insecure na ina problem ya mistrust mundu umeu taikia mukachao muko wake na kuya umeme ba wa kusunga na ninoni another saying yes mundu molo sunga mundu muka era mwendete muno nundu eso emusunga muno ndake so dibandu muno lakini ni nena dia say all together with that au nenda umuta
you kwithu wana wina these restrictions kikitana na kile yeah yilake subeti wake sunga muno kikitavuka muno yila chambi ya kuona you are insecure about her ndu kwenda ukinenga mwana niswani ya sombua mundu mukanda somi yundu wa somi yeah actually kiaditi aenda college ena thayu wake ni kwa nini umulele aivi wiyani surely nye kino na kia unfair nuni na kulia mundu umeongei batamuka na mukulia wewe na toilet ambia yes na no somedia na mwe kweke sabu mwana wako sometse wa mwitu at the university na hizo toa ni mume na imo bata nunu mundu muka kana muka ene thayu wake wakika na chagu siombua pa mundu mebyanisa mpata mako hakuna ona atikembeza singe bitata your money ona inini bitata sida simu yo na without onyo manyaundu budget no ndo tonya kwika na si mako ila mako na wichukoma nundu ni mako some lisie na ni mako eye mewa mo yite yimusia yuloto sia isi kunyaku nini senu kweni simbua ano siasa wite muyo na mami wa kwanda mao sisia ambia ani ngwe no na juju maba ambia pesa la boko sisia smart na anda they feel cool tumongela miaka kuni nena na umeneme anake tafadhali onoka tindo mingite mundu mukawa kunyumba na kwenda inene akendo unengane no nyukunengane mundu mukomwe anasunga omono ni mundu ome na mwa ukanumyo uyende ni nganengane na kimeja mutu na kima mutu ndiuka aumia aya mina we anaekata na mwalia myoka wangoni neba umbata uwe tandake nengane yuna watinda ubatite mundu mukakumala wa mubata aitokoma witha wakwata kumuspoil kila kibata nenga mundu mwakwa kumwanya akome mwekane nake na ikia niai nuchu nicho cha kuteja. Asante. No mundu ume ula wikala okitie aile kuikata na ndena kivetini Victor kumaka kwa makuweni. Biblia nani mienesa. Ola siati. Ula ukwaka na mwaki. Noto mitania kata. Natuane. Nduyu tuane. Iki kikala kisawa. Ndutuane. Mwanake endo mande muka. Mwenyaka yana. Na choki kalaki kaltukalito uniki mipalite that and other problems behind it. Nicho kimewekwa na kuya mwana kwa ni tuisoma nisia the effects of watching pornos. Nundu mabinda mangi ki affect woke ja mundu sacho ndene mukwacho. Nundu wakila kutinde kitata. Ene. Sacho the pornos aseti ya umaka, aseti ya umea, aseti ya misambali, angime ukomia na angiti, angime kweka, na nungu wotinda ushaisha, nungu kila wasiaisha, kilika angime wapu 75%. Na kitinda habau, na nungu tindi osiaisha na umala wana kame kito, neza tumefutoto kiyonka. Wano angia tune kiyonka. Yuwe kwati ona mundu wokosi wana atwa muka makadi nanya. By the way, na kedo I satisfied. I'm dissatisfied, dissatisfied. Ona kwata akatinda wakita niko mukatindia mwe na ndio pesa acha udoko pesa acha kweka kwa uni wangu ya mwanake umama ndoni maponos iyo aitakusaidia na ele omu bikisi miaka ya utwana enda utwana na ngaya you tell this one is a spirit and you need the reference. Asante. Kuli ya mudia nikienda tukavikie na kuingia mundu umete hivi ndia Mungu nae katika wheelchair no waitavye mundu izo ni kolese asante edukese maitu na sasa ndo Makulyo masala mukolete kila kita bidasa timongo ni kila chuma aba ni mbeu mbeu niyo zitaba era mbeu ni kuma bona ndo na iwete bona ndo ingi na ndo ya no mekitara maitabite ko muongo wiki dosi ya kila kioshi ya mbeu siebo I spam count yibo ni werete ni withana bata wina muka ndutate nduzije dwigie mbeu bando zya nani yedisi olika era ndo kuitabe ndia ndo usio atonyeza quality ndo na mukala bda mai kuitabe sisi atimongo pena another problem na kila ndo nyako kwa device enda hospitali enda wana mundu etawagono etawa gynecologist gaino
enda umuone, atakusaidia sana ujue nini shida. Musesia kwa ni kwenda kiwiyo chakwa ila tuko maneo nikyo kone kwenda ni kwanga indini wa kilungu cha twathimwe tukavikie kwa thimwa imwe tiwenesa.